Kira la galong lagi na gibenta yung bangti ke champi balong ke sebon ya ke pinong di belakang ya gaban yang kita kaji celam hakim yang kita magino gibenta kamu sibone na gamta champi na do orang basnang ado ya basnang sama jorong hi para kawai na khubrelo na gamta ginong ketkam jam ka VPP hamne po onsang unit kiba na kapor sa kapor hula tresitom Nagabentaban pendek pendem, nagabentaban penyai bet penyai benti, nagabentaban trainer pensiun, nagabentaban kam jangka parti, kamtam hagwedai nagabenta, kiai kiba kon ke parti, nisyanya aga terpen ke jampu, kijang hati ke jampu, nagabenta kikam kiba bon, berkum joro nagabentaban penang yang ada ke public meeting yang ada ke janmit ke pementa. Yang dibayar baik tu berhenti dalam ada kejing tersitam net pensiun kejang pi ibu di kot bat kita kesan kita berada pojokka. Naik kubairu nak kita kipat ba nangsong senang bayin kita don nak kena janmiat ke pemerintah kibawan yang akan snap yang kena jingerang yang kena meeting halor kejing pensai pat ba nak yang coba vice of the people party. Kejingkan kecopi, mina kumnya dan peluang yang kena kejingalang. Nasi ada pri pendan yang kena kejingalang. Kalau mereka ay, maka bangin peluang yang kena kejingalang. Dan pinsna, lami dan yatro yang kita jingamran, kita menginginkan. Mereka kejingan kecopi, kejingin kecopi syakmat, yang kapanuan, yang kapan dan ansian. Banguan dan snap, kantam yang kejing pensai terba. Minyo yang kapan peluang yang kena kejingalang. Dan yes kam yang kejingalang kenang kebacak. Aku beliau nak benta spokesperson jama voice of the people party. Dr. Hassan Marba. Ibu keluar yang kapor ke korban cungi. Wala pernah jama cimbangkan ke cungi. Hakikan ke cintai. Wala pernah cimbangkan ke cungi. Nak berbagikan jama parti. Apren jam kani ke election ke pemerintahan. Kebantu dengan nak ke jaka, sekolah ke jaka, nak ke senam, sekolah ke senam. Hendak nak keluar dengan kapor. Banyak berangkat banyak. Haka bakon gano ka jingalang bakam tangro na kabantaban ay ka jingkren ka jingpan siya pagba na kabantaban iti pagba ng siyang sinahang ni Ponsaw na kabulalo na kabantaban ito ay siyang ginagayin kibra ay kumod ng siyan na kabantaban ng pulong na gano ka jingalang ka jingsya ka jangpi niyo kumya banyagan hapo siyang ginagabaranda siyang ginagayin kanyang yung kabantaban pulong na gano ka jingalang banlag na nisulat nisulat Long the Chinkaku, Yagaba Lai Pajongi, Kamtam, Hagabani, M. Nishamisa, Midon Kam, Slap, Midon Kam, Midon Kam, Air, Midon Kam, Yakasi, but in next can, but a Jinwan Jong Slap, Akamaka Jami of Kabamata, Nalong the Chinkaku, Nagamata Jongi, wait away, Kamtam, Nagamata Jongi, fight back, no Kepada apa coba dia kesenang onsa di pada kau. Kalau berjing keku, kalau berjing kepal, kerang baga kendong, kerang baga jimpon jimtat, kami kispa. Nida nak kena kerjanya, ia akan pilih pro apa yang jampi nak kena jamnya, akan nak kena pada kon nak kena election, but kon jono ia akan pilih apa yang jampi. Haga ada ada jimpon syai pada, ia kita orang berkimat, haga jamnya nak election ambisi kebenaran. Nagapor siya kapor ni Gia Ikindo, nagapor siya kapor ni Gia naganagasnang gar iit. Tamang gasnang gaba marjan marsna, bagasnang gaba ngasyang masa. Kakartang gajanga nga day, ba Edison Karmo, nagasyang masa, hangi po, jong gasnang motawar po, jong gadang ngayon. Kawalang marsna, ba't ka nagasnang gaba iit gajang po. Day namar gata kinabon, kinang siyang sinang. Apa jangkanya kesenang onsa mo jangkang kamtam ya kibala kamslan kibasa kamslan apa jangkanya kesenang niya ito itaw niya lang bahayang basen niya rong yami lagarang hakino kibanta lagarang aksno bha aksnosi lagarang kiwai dikikan kiban niya banyarong dan niya ito itaw bat niya ina kanang hakipor kibang mensya kipor kibang midang khamya knaret Naswaw kumagaban na kinagasnang gajangpi Namswangan daguwal pat Muray naswaw kumagaban Halaga jang gasnang gataw Kabaig gajang tay pumotawar Namarbaloy Hamniya niya niya sa arangkat Nabro kapor kabangidang yaknong Hado kinagapor kabamunta Kibabuan kipagba ng siyang sinang hamni Kibay kibang niya ito itaw Kibang niya jo yajan Kibang niya yawan rangkat lang Kaya kiba Dito na kinaga janyo, ya kabanya berangkat batri.
dan pensyai penang jongpi all mana penang jong snap na kerta di kita dan lagi cakap juga fair lagi dan lagi yang gisam lagi dan lagi lagi bentar sebab dan pula yang per ke jongpi shifang per na ke bentar snap yang ke jing pensyai pada ke jong voice of the people party nikon naku awak bentar penang jongpi balai narong sa kanila juli jong ke jikon ng election balai narong sa juli jong ke politics kada bolong nabo tipor kiba kham menshwa kini kisnan kibra shabian kibra lekno mayo iya kam jintrai kam mayo iya ka san perkat jong president beronda jong voice of the people party iba adam las imina basalmai nabo kami kapor kabambat shamasan ya ka voice of the people party idan hai ya nongram kabaskan dan kata nongram kabaskan gocoi kade dan wandra ya kata claim politics lalu ka claim politics campaign gocoi kaba ya nakawai kashnam nakawai ka chaka ban pensuto ban persyawi kipada bahaka election kabanta kabakongsan kabakipada ng problem kinabandan kade ka hak kacongki hidup bandan yang kata kacing semua on bersusah pembor on bersusah pihak on bersusah lejubor hanglo rahinglo ini banyak nak kesnang rengkat nak kacing pensyai kacong bahagia election on doy ban penangkam nak bor pisah tingka on doy ban penangkam nak bor kacing membership on doy ban penangkam nak bor kacing lejubor hidai inai nak kacaka ban pensyai kita bahagia election kabanta kabakmat kada ban pensno tho etipada ya ga nongram jong kata ka party dan ya ga nongram ka jong candidate ya ga jintmo ber ka jeng amor ka jong tonta ba bang ino ya ga shnam dan pensha ya kita ki ek baro dan yoro ya ga jinjap dan da pendan kam da bor jong ka pensa dika dai ne do kita di par dai ne ban rung ka wat la om ya trailan Umpar semua pada kendo yang markman hadai ka jiwa terang nare ka jiwa terang medium niladan lasnos kun jaman siam haban lasno ya kini ki elke baro ki jinga prang ki jong ne orang ba bad habai ba arban iban haba district council kun OMBC haba pen orang kun usiam himro brighton barabat ya kan siam ang pada district council ya ke shathambar ya ke shalaban ya ke shala jubar ya ke shakni jubar ha ke bani ki mentaj ba pher lagara ha kam khali patan lagara ha kam trai kam kta lagara ha ki patla ki ba pher ya bala shakni jubar naga kam kachoni kabangi ki khasi ni trai kta da ki wai par ki bro ki bawan na bar jongane ke chala kachoni tuan bangsa hangyo pa jong chala